nyen bilakar ngingkinang medulak wali kemu kegumen beline ke jagat tungulira tekaning teko beli kecunduk ngajak dewek ayu ni di tabungan jani nak kengken paundukan ayu nadi di nak kengken paundukan ayu na lah kapan wenda kembali dari kering kuri ne mangkin di tiang sampun ke kau nang saking kuri ayu kadu ni di puri iya dang lo ngasa mirip subuh pengenane desang yang pramu wisesa mirip subuh patut nemu gelang pertemuan ayu ngajak pertemuan beli ayu subuh kutang kapening somah ayu dang lo ngasan yu beli mekelosan se subuh balu yani ayu lah karajak beli natakin kelacuran beli di jagat tunggu lirang yani ayu lah karangon beli somah beli ngeleng-ngeleng beli jasane nenongin di tiang iri korin boyong kawan parilasanan di tiang yeneng yukti kadah kayan beli pacak karara tapi dan kecekan jatma sani kanton nano meruruh beli ien belilah karang alih anak lu jegek tur maning sugih helah pun belilah karang alih sekawala kene pangmansan beli nyangkutin dewe ayo na yuk mangga di tiang kemau bener kami yani kene sanjeman lah deng lu ngesan sung sing adonyen di tengah nala bang beli nyilih cepo kan kangun nyilih cepo pinonya long kijapan mata itu ay ngabat imane nganis tawa sing bang nageh nyilih cepo nageh pino gitu kadang ibu apa jelema nene ha kadang ibu prabot dadi silih dadi uliang ketu abad ibu ning anis tangap kawake ya pe agung tunggu lirang ibu sing medaya saja wake tekening ibu dadi agung ibu ditunggu lirang kesungkamen ibu dening banyak ibu itu ibu kebaktenin gangen kene ibu ngabat tingkah sing lak mirip aten ibu dadi agung ditunggu lirang ha rasa nirdon nirgawe nirguna pesan ibu dadi agung gitu keke aing delik mata nih pun aing sesuakang pungutnya ini pebalih matanya nih sing kawangnya nyin kadang nyuak nyin kadang ini ratu itu dilijaga tungulirang tawang ibu wah yen kini ibu tan resep kapining pelaksanaan wakini tan resep kapining semitan wakini ada ibu neket ini dengan alas lihatnya wakil dan mahawin dan tawang ibu ada pianak ibu nilang udah dipuri resep ibu wakil dan mengandung tawang ibu sedang melau sedang luongon nyak ibu ngangkon disengengin wakil subuh nawang rehne oleh dikijapan mata ibu nedokan subuh ngarwana ibu mula sedang terdulang tekening wakil oleh pidan rehne wakil sing sidang ngenyaken ukodan ibu ne apa ben ibu mula memusuh kapitui tekening somah wakil nah sepalan subuh misi aman kita nih ibu ne jani lautang ben ken ben nyak ibu ne wakil bisa dilakukan nantang bayu san ibu ini anak yin mirip ada jelma lakar beberapa belum marap kapan dewek ibu ini yin kini sesuakang pungut ini dan nurung murah patinya dewek ini lakar bangku membes-besi dengan las dan langsungnya iya iya kerasa apa ibu jani batun mata nih belakang seluruh wake bang persedisan putar iya
besokan ya. Didiang matur sisip ning Cukuri Dewa. Kasih pun didiang tangkil. Tuning didiang kantun nyantanan tegak didiang ayah ning Cukuri. Begong. Mangga gedhe kan biar sayang Cukuri Dewa. Yen wantah Cukuri Dewa arsa ngiring gelesan mekincir mekaos saking Rau dijeki didiang ngiring kan Cukuri Dewa sapunang sumedeo. Ngiring-ngiring. Aduh, yang namanya ramen itu dane nih. Yang bendir aduh boleh ditlun ya sing ngena-ngena. Yang hijau kaden luas tak sing nyambat-nyambat nih. Paling bener aku onang. Alih ke Badung orang di Denpasar. Hijau menit aku onang. Cegali yang gawe timpal nih. Pengantar kemincitan tak kona. Masih sengado. Alih ke puri orang ke pura. Tung sejak bingung benar kena ini. Metak ditutup bakat ramang. Nak ketekan, nak ketusuk. Jangan ragu repot-repot. Ngalen beli marasido pan tiang nepoken beli inget tang nake semayone beli Semayo apa ingat tang cang? Bidan cang ten semayo kan ni. Cang kenal sen kenyau kenyai. tadi keto beli ngeraos Itu ken-ken. ken liange pidan keto nama sene jani beli tingalen nejani tiang subo kene. Tapi beleng udang cang orang ngurus sang beleng. Ya. Tadi kita beli ngeros, ingat dong beli berani bertanggung jawab, beli harus berani berbuat. Membading beli membading. Mana? Pati belenyok pamunyi. Kene pemadu plaksok pati gerape. Apa tanggung jawab bang cang? Juang tiang beli. Cang selo kan juang. Belengannya ni kan pelang cang. Cang nak kelah masih harga diri tau ah. Kene kok. Pedek mau pelangkiran keranjang wadah boleh. Awak cekek mau kelatiran mau kejang bang milih. Ken tuh beli ken. Munyin beli nyakit dan kena tiangnya. Nih mare beli madan. Geti kodam be gulengnya cukup paku. Beli dong kan aja tiang bedam di belengnya takut ngaku.
cukup kecil-kecil godam. Begulenya cukup bagus sing kelipasnya betulang ngalian. Nyen kajak medam. Beli dengan ajak dia anak yang kene. Kelipasnya betulang ngalian. Longan cokros pasan yang balian. Udah tiang kita beli. Nayanya beli senyanyi tiang pokoknya dino nih jadi jangan lapor nih beli nih. Ketijo kena lapor. Kal tutut kencang. Tiang sing jong lapor. Tijo konela kona bapak kepala dusun banjar kawane. Gusti ketutolan. Tiang sing nyajuang Gusti. Ini batak kati kepala dusun. Katung kati kantor kacamata kal tutut kencang. Nah, Kencang kal lapor. pokoknya jadi tiang lapor pantauan. Semangat. Ngudang-ngudangan ne. Sap saya di Jongoyo. Puri. Apa kene antes ne? Pari laksana yen prade jay nyerako di mau perubahan sekarwan tak. Kemudian Sirotan pede. Dinarang ke kori dewa mapi kayun. itu apa? Tijang terunur yang ngakuin beling. Ngakuin belingan. Binge. Belingannya. Kemerikot hurianan mon. Pangaluan ngeraos. Jaglo gitu gelana. Ini loh beling kan? Inggih aratu. Kene. Pangaluan ben kula meragat ang wicara nih. Tak kualas to nene. Nudot nawang. Menadane nyen. Wah gong. Ine kuastan titiang kekalih, titiang meduwe adan ratu. Dua. Ring sekolah lawan Jumat titiang metiosan, wastan titiang wau. Enak iku adan yang komplak. Ngelah dan dadu. Di sekolah len cuma len. Apa tadi gelanawa? Tugas pidan masuk sekolah dan nyen. Ring sekolahne titiang mawaste. Loh ayu komang Isabel. Tugas mas sekolah pidan
Adane Isabel. Men yen Jumah lantas. Jumah titiang-titiang kau kinaren timpal-timpal titiange. Titiang madan loh celak. Oh, yang Jumah lu celak. Menajak ke kuda nak kenyelakin. Men lo li dije. Titiang saking culik. Lu celak, li kulit. Cang tahan sen ketulit. Li kengket cang mangai beling bedak. Kene lo. Ien penundukan desa Cule lan awang. Ien juang uli dini Dewa Ratu Jor sawah. Kapangin tuh. Di Karangasem dong ngos tuh. Tuh kono parakan kelama pangguran. Nenten arak. Men yukti pun nentenane nganggoren titiang mereka ke desa culik kemauan ditongos titiang megae ipun ngelalinin titiang arak. Aku megahe. Sampun Di jelo megahe. iri kering celuk. Kemudian yang tuang ni halih tongos. Adane lu celak, kulit-kulit, makanya dia celau. Lo. Tiang. Kengken lane undo Mapan pasti keadaane subetawang. Lo mawit uli dije turmaning megahe diceluk. Nah jadi gelah dot nawang. Keginan itu kemudian. Titiang dados tukang jahit arat tua Tukang jahit inggih pangkene be. Ini marekin ucap mau tame. Suwo darmaning benem agama adane. Pinake nekek kang agamane. Menjajahitkan. Pinake serana cihna bakti ring Ida Sang Yang Widi. Sing tune melak. nenten lu aku titiang ten nyait cana punika titiang dados tukang bordir ratu Tukang bordir. inggih Kengken do. niki napi jajak Jogja Kayak tuangan anak nekat anak gue. nyait pengangut titiang ratu Nyet pengaruh keresep penggelah. Napa mekas undo aja nih kengken. sapuniki ndeka ratu titiang nyait wes wong cuma titiang teker haresipun nglalenen titiang pangene suwung pae deliman titiang ajak kemeten anak tua tuh disampune titiang ora oreng meten iri ker hares titiang paksa Amat jenis tancang dan dituno. Anti memasuk, anti jangan lu. Tugas bener megai itu. Suwung. Timpalen barang jam megai mekejang ya pada mulai. Men proses yang ada. Deke parakan gelah mait lu ngajak ke meten, ke gedongan. Nekat di gedongan, lu paksa. Ini pangsu makan ben. Tugasnya paksa kengken lane. nya Amat bolos. Selesai aja Mas Harif. nenten arak wanta apisan wah bang padam apisan cepok inggih Cepuk ajak campur belang, ibu beling. Wih, amat meranin nih. nggih wanta apisan bang padam apisan ampun nang medaken malah Nah. apisan tuh ben puane ben pok Nah, ini Luna. Ini Pino. Bah, loh. Ian Pino itu jenengannya. Ian juang kerjaan itu tuh. Anak istri ngerosong jeneng lu sedang masih subur. inggih wanta ping kalih aku ngampun nang nikah nyalit mana bang padam ping kalih nah hari Minggu ben pok Ya, Bukan minggu kan yang ngodite, saya ngasuk mulai deh. wah gong punapi yando joko dia mikayun maripun nyanyuan di jaya sama di kojum dolak mana di jambang-jambang paling lah cepon dikira dan joko dia mau sekian jangan sama di kojum mana di jambang-jambang paling Lepet. nan. Nah, kuala jane geladot nawang kal kengkenang nih. pangipun nyuang di jana Menep dini nah, ulang urusan.
gaya lah. Antuk napin nih. Liap-liap lipi gadang. Kalem-kalem balamang sambuk. Uli pida nongkon ngalih soma ukun sing sida penceng ubu. Kan jenenge kene demen ya. Itu perjane ngot bok. Kayak bok konrong. Jenenge Yasin belingane. Hah? Dijang tanjung yasenipun no. Dijang wetbok, dijang keselir dados mangku niki. Mangku apa? Mangkuan? Hah? Ngelah kena sing. Iya ada paita dipuri melang nyaring. Melang. Iwasen kita kan misilat apa sing? Jang amah makajang. Kena. Sarine mai apa pang presiden bekena ampas-ampas putang semeng-semengan tuh. Gelah sing lah tongos. Yen prade kini-kini pelaksanaan jani rumah saksai ngardinin gelah tan rahayu ngardinin purine nemerin purine tan rahayu ngurukan para jana bekajang. Hah? Apa nih madan melah? Apa nih madan mau tamel? Apa nih kepos rahayu kadang keco antes nih. Saya belingin dia. Sing saya ngaku. Wakasan lekat biarannya apa adanya bibinyak adanya. Kawinan pangsing kasih nangas cuntakeng di olas juang ya. Sakapin ya nah. Har. Inggih, antuk ajereh mana dijang ring linggih cokori dewo. Manglo sampun banget dijang purun persangguh ring linggih cokori dewo. Ipun manglo juang dijang asa punika. Juang iya. Inggih. Dan sampun diserang kayun cokori dewo jadi juang dijang. Becek ampun. Dan tuyuh-tuyuh dijang lah pana. Panak nyen kade. Weh, udang misi-misi atore. Ini nah. Ien cai mulu sangkaneng bisa ngewales. Ledang lah mapai culi cerit nyeraka dini. Juang iya. Ien paundukan serana. Nela karangon prebeo. Nyakapin iya. Inge. Kewa-kewa. Pang lo sampun suwe pun ngeledakin jagat. Jadi pun juang dijang tuh patut saka pang dijang. Karyanang dijang pobiukalan. Pang sing madan suntake. Pang dadi melalui mailah kemumai. Yen paundukan serana apa luwer itu? Dipuri tunas. Pero mangke nang dijong ngararah ring puri. Dijong ngararah busong, ngararah kelapo, ketan, pisang. Para kandel Ayam, taluh adeng-adeng. Adeng-adeng talo. Ye alus nih. Para kandel liu doren meneng ale busung ron. Yen cokori dewa ledang, mang no gelesan. Jaginah pisang apisan. Inge jadi numas ring pasare jeg napi kok boleh numas. Nah. Yen gitu tuh haluhan bin. Apa nyene patut dadi beliang dituduhkan beliang. Inge Menukan ron busung bahas dipuri ada. Siap. Beliang jikuda jajan ini jak bayar. Itu penangan bilang apa bakal mone. Jangan sekuang-kuang nih biar penangan kepuri nah. Ini apa malu mone? Kan kuangan bin. Angkin belah kepuri. inge tunas kijang. Inge yang kirang ngalih kijang lungsur. Mapannya sebenarnya dia sumanggup nyakapin lo. Di kuda kengken bin jebos. Sing nyatur maning melai biar. Angkin belah kepuri nah. Kengken. Monaken penaken jero mangku mau beli mau. Yang menakan jero mangku juju. Banten ko dan ngelak. Tadi jero mangku kan ada beragatang. Yang diajang itu aku mulut jang takut. Dan itu sebuah padan ngepuyang. Cengaknya gini nah. Bang petikan lak aten canget, bang petikan sakit aten canget. Cengaknya ini cakal mati yang jang. Kadung jeng masih nebogolan kelampain jang. Cenaknya segini mati. Beli. Baru dia ngerasa beli.
dijan lah. Yang selain lakan deh. Nah, yang beli sing teman ke tiang depan di Indonesia jadi tiang magedi beli. Kiwala. Nebusan mata tiang nepoke pican itu anaknya untuk tiang bang beli. Bang ada sewang tiang motor magedi beli. Nah, wah pican itu Agung tuh ketagih urusan pes elah. Pes tadi gawenin. Banyak kencang apa dana sakit hati, sakit kenah nih. Nih lo. Wes jenik-jenik pang ada sewang tiang motor. Bonyang. Ini di kantong. Beli sing demen ke tiang. Ida dane nama kejang. Dekin tiang suara tiang bajang-bajang beli. Tejani. Pokoknya kalau pepas tiang beli ngan apa pun. Yeay, bener. Yang sing kene caran-caran dicoba kat presiden anaknya Agung cijel mulengah cing ngapone bendak belanja maro ya kagecang. Nah, Sumago panak neno. dong duhak masih tinggal daya. Mengenap pesudayan ki. Acekal mana. Oh ya dong belanja barang-barang. Dong kaden ya canggih ulo-ulo ciman. Dong kayang itu Agung pelut kasih bancing ulo. Jangan bangkit bangkat ya. Weh. Iya, dia udah lagi jali guling. Ulik ini pencai mikaten bersebelahan. Pang padam kan kenian tuh kijang ingatan nih pun. Waduh bermeja. Sapunat. Gelas yang mapi salah. Ian Prade cahaya ada tetujuan lakar ngali pipis. Walau kedasarin ben kena rayu. Gogong putra. Ian gumandi ledang sepisan di tiang lungsur jina. Apa gelatan sing mapai je? Walau kerasa ben gelata. Ian juang tamengane ya diastung lasing tain. Ngelelana ngumbar desa. Sida ben gelang ngerasang tamengane. Bare jagate liu pekewa alian gumine kewa rumah setan simpang hadir untuk wacana ni ya jina kelinsi Sinawan singi yang tekaning Uganda kali tanana luwe sayang mangdana ien suka gumi katekaning kali juga ya tepecap gumi katekaning yus kali sengara alekan kali juga asing ke kernep tuh ke katonang emas sing ada rasa luwe utamang bikin harta berantem mas tipis itu nya binane kota menganjani rumah segelaingan tekin paukudan Mantuk ngapain ya puniki aku. Masa pekrimik harjana yang ngerasa Ian diarek lah dong super rasa tanprak bakti hidupnya nih kuala Subane itu hilang Kurin gelaya bani ngerosan Kune gelapi anak berbija Sapu sirama tuh sapu ni kering ringgit tuh kori dewa.
subah pang kuda-kuda nguneng yang ngatur nak lingsih. Unukan merupakan gelah. Nengardi pupudan gelah. Senawang ikan itu. Tan wenten Agung. Saya ingat titiang nak buatan ngideng kumargin cokori dewa. Sampun saking alit Ratu Agung. Tungil gelah matur. Ida stateng ngerosa. Ning idewa sing nyanang nawang paunukan itu. Mapan ponden masene. Ben pidan yen suba galak. Suba panemaya idewa nawang nyen ngardi popudan idewa ne. Sang sapa si rugi penaga guru rupakan idewa. Sing ada idewa munding ayang atur. Hajinya dia lakar ngerosa midartang mutur ngerakan idewa ne. Inge cak pecekan cak peseringan unas ngere gitu nak lingsir. Ini apa dipatok ngitung nih ide ulas lah. Jadi lan panggilan ke puri. Saya matur mang ne medal ide di subane yaji medal. Gelah matur yen pradit samangene sing kedaging ngatur gelah. Mangke disan uli ini. Inge Murang-murang apa nyak dijo. Ngal-ngal meh.